Došli smo ti, majko draga, sa svih strana. Ja sam uvijek spreman za Boga i Hrvatsku. Donjesmo ti jade svoje i u njima svoje želje. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči. Molitva blaženoj Djevici Mariji i Duhu Svetom spaso nam život, koji su uvijek uzameni. Dobro sam ja doživio, jer me nije niko mogao sakrati da me odvoji od Boga i Marije. Svome sinu preporuči, majko mira, moli za nas. Cijela crkva gleda u te. Pa jesam, svi su rekli da sam prvi koji sam imao snagu da sam otkrio komunističke dosje. Molimo te i sve glasa, pogledaj nas, utješi. A u Austriji se ne dešava, nego se u Zagrebu i u Beogradu dešava to. To oni određuju Austrijancima. Slogu i jedinstvo. Jedino sloga i jedinstvo spašava tu Hrvatsku da bude kako Bog zapovjeda. Našem dragom Vinku Vici Ostojić čestitamo sretan 96. rođendan, 30. srpanj 2020. Sretan rođendan želimo Dolores, Franjo, Gordana, Ana i mnogi prijatelji domoljubi iz Hrvatske. Želimo da nam još dugo poživi u zdravlju. Bog te blagoslovio, pozdrav svima tvojima. Hvaljen Isus i Marija. Pozdravljam iskreno svoje prijatelje u Bijakovićima i Međugorju i koji misle na mene, a i ja na njih sve ih dobro želim i Bog budite uvijek u Boga tijela, uz Boga i Hrvatsku. Kaže Vinko, ne možemo našuti kako su ti mogli to sve pretrpiti. Pa velim, možda se ja iskrenije Bogu molim nego vi. Svome sinu preporuči, majko mira moja. Ja kao najstariji član Matice Hrvatske želim sve najbolje svima koji čekaju i vole, koji su radili za Boga i Hrvatsku, ali Sveti Duh. Tajna života je ta puno raditi, puno se Bogu moliti i malo jesti. Želim prijateljima, svima koji me poznaju i koji su sa mnom u vezi, želim im dobro zdravlje i sretan život u budućnosti i to je od srca želim ja koji sam je rođendan dočekao. Hvala svima i Bog nas poživi.